Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov, tanggal 10 Desember merilis terjadi kontak senjata di arah Krasny Liman, wilayah Donetsk. Pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif ke wilayah yang dikontrol militer Ukraina. 2 pekan terakhir, Rusia merangsek maju di wilayah ini. 2 serangan balik oleh unit angkatan bersenjata Ukraina yang diperkuat oleh tentara bayaran asing menuju Chervonopopovka dan Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk disergap Rusia, tembakan artileri dan angkatan udara Rusia diterjunkan. Hingga 60 personel militer dan tentara bayaran Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan lapis baja dimusnahkan. Dari kubu Ukraina, militer Ukraina melancarkan serangan artileri ke permukiman di wilayah Belgorod, perbatasan Ukraina dan Rusia. Akibat penembakan di perkebunan perbatasan Pankov, sebuah rumah tinggal dan bangunan tambahan dilaporkan hancur. Jumlah korban belum teridentifikasi. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-9. Tepatnya hari ke-290. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Jubir Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis secara total, 341 pesawat terbang dan 181 helikopter, 2.647 kendaraan udara tak berawak, 392 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan. Termasuk juga 7.049 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 926 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.672 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.534 unit militer khusus. Peralatan militer Ukraina dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 370 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 3 tank dan 2 peluncur roket ganda MLRS. Total 93.750 prajurit Federasi Rusia dinetralkan Ukraina. Termasuk 281 jet tempur dan 264 helikopter dihancurkan. Ключове за сьогодні – енергетика. Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахедів лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів. Свідоме знущання, свідоме намагання привнести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів з 15. Молодці.